Okay. Aba bashutamira hoteli ya Apple Hotel muri Muhanga Town Council muri Rukiga District kandi nabagira ngo tubine kakwate n'abarkwenda ko bakore soko yihirame byabo nabwo cyo nibizo kushagika Museveni ogerizeho kubahwera okwetungura. Ours, the message should be clear. Ugandans still have trust in His Excellency Museveni, and that is why they are going to vote for him and even mobilize. That's why we are committing to mobilize for him come 2026. Then atu mwana wagureba atugwa gwezirije kugugundire azima tinkabugwa fees akuba ndashoroma mu mwaka nkakabi babanza batwari takagite rya Rukiga district ryo n'amagomorana ka mwezi bukinda gwa mucucu na kashandya bagatwara bagakebera kuba amazire kugakebera bashanga hari kwera mu mwana ogo uri kureba ogo tusentutwara nicyo cyaretire kugira ngo batubendekere kandi bamazire kukebera itakagitu cyatuyambaho ahubwo kugira ngo bataturetere sibe tari kuzo mwitakagitu. Aba batayayiro muhinji wo mwana immediate turyatemba omwa batunjira umwana gwa operation wealth creation emwante benkansa za government okureba ko ari kutambuza project eji. So nabahinji twatayiro muhinji nkogu ubwo muhinji kureba ibyakora nabikorata umwani oguyatungire kwergo omo bantu batara bamwe na bamwe ninga friends of the national chairman nka Dr. Sylvia na nabandi umwana ogwe baryo bagubire baryo bagurebera kugira ngo president wihanga owekitinisa Yoweri Kaguta Museveni na yenda buryomwe abayinentasya inshuminche yingwire terize kuhanga ho akatare kamatungo umuri kamwezi rw'amatungo raho mpa rather rubandaga amakuru gaco ngo abantu ba Rukiga 1 omukushuburani babona mentasya echa kabiri district nebona mwe mishoro nabwanyima kijiyamba okugumizamo okugenda omumisho. Amakuru agagasha kwa Job namanya omuri Rukiga.